дарбораи зиндагии хосияту баҳрихола мо дар барномаи гузашта иттилоъ дода будем. ин оила дар ҷамоати хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров зиндагӣ доранд. хосият ягона духтари баҳрихола мебошад ки 25 сол инҷониб дар бистари беморӣ қарор дорад. зиндагии онҳо аз ҳисоби нафақапулиашон мебошад. шароити номусоиди зиндагӣ ин оиларо маҷбур сохт ки ба барномаи хайриявии дунёи меҳр муроҷиат намоянд, то ин ки ашхоси саховатманду хайрхоҳ дастгирӣ کنند. پس از آنی که این عائله به برنامه خیریوی دنیای مهر مراجعت نمودند، ما از شرایط آنها برنامه آماده نموده پیشنهاد بینندگان کردیم. چنانه که هر یکی شما بینندگان عزیز آگاه هستید، در بازار و مغازه و نقطه های سودای ولایت قوطی های خیریوی برنامه دنیای مهر عمل می نمایند. این نوبت مبلغ قوطی های خیریوی برای بنیاد خانه برای خاصیت و مادرش روانه گردید. بر ضمن این طریق همیانی مبیلی برای کمک به این عائله مبلغ جمع آوری شد. از بین یک ماه گذشت و با کمک هر یک شما بینندگان عزیز ما به بنیاد خانه خاصیت و بحریخاله آغاز نمودیم. مصالح ساختمانی از حساب مبلغ‌های قوطی‌های خیریوی و همیان مبیلی جمع گردیدند. اینچنین یک گروه ساکنان جماعت دهات خستیورز که در فدراسیون روسیه با مهاجرت مهنتی مشغولند به این عائله کمک خود را رسانیدند. در دوام یک ماه خانه برای خاصیت و بحریخاله پرره بنیاد شد. تمام لوازمات ضروری خانه نیز از حساب مبلغ قوطی‌های خیریوی مجهز شد. хурсандии баҳрихола аз даромадан ба хонаи нав ҳадду канор надошт. ин модари саропо ғамдида акнун ашки шодӣ мерехт, зеро дигар хавотир аз он нест ки рӯзе боми хона бар сари ӯву фарзандаш фурӯ меравад. акнун онҳо дар хонаи нав бо шароити мусоид зиндагӣ мекунанд. раҳматҳои калон, ман ӯй накардиям ки ҳамин қадар хонаи хушрӯва соим мештиям. раҳмат муҳайёхон ба илоҳӣ барори коршона тият, тани сиҳат тият, хотиракҳои ҷамъ тият, умрошона дароз кунад. ҳамин қадар хонумои будкар додан, устоҳо ва раҳмат, расиянгиҳо ва раҳмат, ҳаммошон ба раҳмат. илоҳим барори коротона тият, умротона дароз кунад. дар баробари бунёди хона инчунин аз ҷониби ашхоси хайрхоҳ ба ин оила маводи гуногуни хӯрока аз қабили орду равған, гӯшту биринҷ, телевизор ва ғайраҳо кӯмак карда шуд. ба ҳамаи шумоён аз номи аҳли оила миннатдори худоморо баён мекунем. ба ҳамаи шумо, ба ҳар яки шумо маводи хӯрока чи
مواد پولی رساندتان، تلویزیون‌های نو رساندتان، به تعمیر خانه کمک رساندتان. به همتون یک جهان تشکر، میnnتداری خدا بیان میکنیم برای کار. صحت سلامتی عمرهای دراز بینید، دام دولت‌های کلان به خدا نصیب گرداند. چه آرزویی باشه در دل دارید همتان خداوند رساند. خدا در پناه صحت سلامت نگاه دارد و فقط شادی و خرسندی رساند به همه آن کسانی که به تعمیر خانه کمک رساندن، به استادهایی که به خانه تعمیرش خدمت رسانی کردند، به برنامه خیریه دنیای مهر اساساً به خواهر عزیزم хайрхоҳон به ما خدمت رسانی عالی کردن. یک جهان تشکر. бо кӯмаку дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз ва инчунин ашхоси саховатманду хайрхоҳ мо тавонистем барои боз як оила шароити мусоиди зиндагӣ фароҳам овард. дигар аз нафаре ки ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр муроҷиат намуд тӯлганой мебошад. ӯ истиқоматкунандаи шаҳри конибодон буда муваққатан дар шаҳри хуҷанд иҷоранишин мебошад. бемории шадид давоми 4 сол инҷониб тӯлганойро азият медиҳаду ниҳоят дар бистари беморӣ ҷой гирифт. бинобар ташхиси табибон ӯ ба бемории чӯрахи сутунмӯҳра гирифтор шудааст. инчунин ягона фарзандаш ки 1.5 сол дорад ба ҷарроҳӣ ниёз дорад. ин оила чуноне гуфтем дар шаҳри хуҷанд иҷоранишин буда ҳамсараш дар бозорҳои шаҳр бо аробакашӣ машғул аст ва зиндагиашон низ аз ҳамин ҳисоб пеш меравад. 2016 من گردم و گران پرتافتگی بودم. ثانی حامله دار شدم. ثانی دخترچه دار شدم. دخترچه هم گذشت، دلم زیق شد. کسل قند شدم، سخر. ثانی انسولین به وابسته. 3 سال این حاضر گریژ دیسک کیستمای اپرسته کرنده کار. اگر اپرسته نکنم آبا میموندیم. یک دب سرچمه 1 ساله 7 ماه و هم گریژ دیسک شرایطمون نیست که اپرسته کنیم. منم رنگ آدم مادر بچه خودم اپرسته کرده، خودم اپرسته کرده، خودم دست خودم کتی بچه من کلان کنم. مهری مادرتیم، بچه من ولایت برسانده خودم کلان کنم. تن جان ما خدا ساخ کند. مردم به خلق به یاردم طلب دارم، من به یاردم کنند. бинобар шароити номусоити зиндагӣ тӯлганой натавонист сари вақт табобат бигирад, инчунин фарзандашро низ ҷарроҳӣ кунад. баҳри ҷамъоварии маблағи ҷарроҳии тӯлганою фарзандаш дар бозору мағоза ва нуқтаҳои савдои вилоят кутиҳои хайриявии барномаи дунёи меҳр амал менамояд. инчунин ҳар яке шумо метавонед тариқи ҳамёни мобилӣ дар ин амали хайру савоб саҳми худро гузоред. мо ба дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз умед дорем, зеро тӯлганою фарзандаш ба дастгирии ҳар яки шумо эҳтиёҷ доранд.